米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。巴德利古达邦的乌里努米达，上主照亮我们的生命。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。巴苏尔古达邦及摩西安。Palimuotan ko Israel a finaulan a papipatay ni itakwanan to sang ayay a olive a simar tumaluslaw-slaw. Ta mararit a malikat ko slaw-slaw han ningra. I kasalakan to sa pulo pito at sifang to sa pulo at tusir. 上主对摩西说：“要吩咐以色列人民。”把最好的橄榄油拿来给你，做点灯之用，好使灯经常亮着。出埃及记27章20节。萨利嘎嘎奥，o tatulong no rikat i, o sa kaira no pafalutuan no tamlaw, yo ito manay ko urib. Mararit a marikat ko tlaw-tlaw i, o tulong no mararit ko tapang a batli to urib no tamlaw to rumi ami al. Ta caay ka muraraw kurakat no tamlaw a masilay ko urib. 光的意义是让处在黑暗中的人得着盼望，而油灯时时亮着，代表着每日的生活都蒙上主的光照，让人不至于迷失方向。米多伦吉达。我们同心祷告。Tabangau, urikat no urib ako kiso. Saka, sarujulan ako kufalujo amitier itiswanan. Amatia ubipatsakat to sanga ayay asimar a malulaw-law. Ta mararir kiso apatli to rarakatan no urib ako itini ihkar. 上主啊，你是我生命的光，我要全心全意信靠你，如同献上最好的油来点灯一样，你就无时无刻照亮我人生的道路。Pakai ni i tatamaan nay angangan utapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。